Alright, kita ready ke ini ya, berarti ya. Ngetes ini dulu gak sih? Tapi kelamaan ya guys. Gue pengen ngetes item baru gitu, cuman kelamaan guys. Kita pakai ini aja ke Sol. Terakhir kan kita dikasih buku lagu ya sama si Cara ya. Disuruh kasih ke cowok siapa sih namanya? Grante itu ya namanya. Grante kalau nggak salah di sini kali guys, kalau nggak salah ya. Seingat gua. Kan kita tendang tuh ya sama Siti, ditendang sama Siti. Gue tendang tuh waktu itu guys di gue lupa di kafe apa ya? Nggak di kafe sih guys. Lupa di mana ya? Lupa pak saya pak. Bukan. Jazz Club gak sih? Di Jazz Club gak sih guys? Ini gak sih Grante? Aduh ini apa ya? Save state dulu guys. Takut salah gua. Oh ini kasih ini aja guys langsung. Oh kayaknya kita disuruh main ini gak sih, kasih ke dia. Ah iya. Iya bener-bener kayaknya disuruh kasih ke dia deh, mainin. Are you going to play it or not? Alright, I'll play it. What an impatient young girl. Siti marah-marah bro. Copyright nggak nih? Anjay, apakah dia akan mengingat ini? Weh, nyebat bos. Cara. You know what? The mist in Buma is all gone now. For now. The mist at Buma, the mist is gone. I know I'm young and inexperienced compared to you, but I'll tell you this. No, I don't know what happened to you in the past. I don't know whether you hurt the one you love. Sedih, and you can turn your back on your past and sit around despondent about the future. But I have no respect for someone who tries to kill his own spirit like that. That song. Oh, lagu itu apa Cara yang buat katanya? Iya benar. That's right, I love you. Cara iya itu benar kata dia kan. Cara itu ini cinta malu dan kenapa nih? Dan dia mau lu untuk mengingat cinta itu. Anjay, bobo cinta bos, ngeri banget. Cara bilang apapun yang terjadi, cinta itu akan selalu jujur, selalu nyata. Cara bilang begitu katanya. Gue ingat sekarang melodi itu dia mainin itu di ini. Flute itu apa ya? Flute itu suling ya apa? Flute itu suling ya, suling. Dia mainin itu di suling. The first time I saw her katanya kan. Saat gue pertama kali ngeliat dia katanya.
Was following the melody, that's when I found Cara. Saat gua ngikutin asal suara itu akhirnya gua ketemu sama si Cara katanya. She was playing the flute katanya. Dia lagi mainin ini apa suling ya. Gua tahu I'm a horrible man. Horrible tuh apa ya? I didn't take responsibility for the love I felt. Cara, apa kamu pikir dia akan memaafkanku? Of course she will lah ya. Iyalah dia bakal maafin lu. Gila dia cinta mati banget sama lu bro. Sorry fellas, I guess I'm still depending too much on other. Now I realize that. You tell me a listen now that the mist is gone from Buma. I'm going to go to Buma on my own 2 legs and tell Cara. Bahaya loh. Tell her that it's never too late to change as long as the desire to change is there. Maybe if I tell her that I'm grateful from the bottom of my heart. Serius mau balik sendiri nggak bareng kita nih? Come on bro, May. Maybe she would forgive me and then we will be waiting for you. Both of us together will be waiting in Buma. Oh kita ke Buma lagi gak sih? Anjir lari Naruto dia. Gokil. Even with grace the way he is, love was still alive. A miracle is sure to happen. Wow, you're great, Mamet. You know everything about love. Gila. Jangan dia punya cewek lagi si Mamet nih. Merah langsung mukanya. The teaching of Byron say, strength begets slopes. And well, you're great. Kita ke Buma lagi nih guys. Ke Buma kali ya. Naik elevator aja gak sih guys? Oh ini elevatornya. The elevator. Lantai 1. Oke kita ke Buma lagi. Sekalian gue ngetes ini ya. Ngetes aksesoris baru. Apakah akan berguna? Segi damage sama pemulihan AP sih kayaknya berguna ya. Cuman nggak tahu ya prakteknya kayak gimana ntar. Kita jalan kaki aja ya. Kita cari musuh. Oh iya gue lupa belanja lagi guys. Beli Door of Wine. Door of Wind. Of Wind. Wine mah minuman anjir. Apakah akan full kalau kita isi? Ini nggak gue pakein karena dia dapat diskon ya. Nggak begitu berasa sih. Ini matanya tertutup gitu bos. Auto aja deh. Gue belum ngasih hyper art ke dia ya. Tapi udah sakit banget bro. Gokil 2000 loh. Kita nggak butuh tambahan duit lah ya. Kita kalau lagi butuh duit kita datang ke Seoul aja buat ikut turnamen biar dapat duit. Ya nggak sih? Iya dong. Masuk akal dong.
Masuk akal dong kakak. Aduh, ini auto aja gak sih guys? Masih hidup loh. Sakit loh guys, lumayan 800 mah. Lumayan ya, receh-recehan lah ya. Kalau mau dapat duit banyak mah ke Bayern, ke Sol aja. Jadi keren ya, dia ada headbandnya gitu bro. Kita ke Buma sembari cari musuh, sembari cari musuh, kita cari musuh nggak sih bro? Oh my wa moi sindeiru. Wah banyak nih guys. Ini dia doang nih yang belum mentok. Dikit lagi. Wah, sakti juga dia. Lu ke sini, lu ke situ, lu ke sini. Nah, jadi ke sini bro. Ke sana. Nah, cucok. You're gonna die bro. You're gonna die. Gila, dikasih kecupan hangat. Kena setun ya dia. Ih, bajunya kemana ya? Ini hampir jadi kayak robot gitu loh akhirnya. Keren guys. Ininya armornya pada. Kita ke Buma teman-teman. Kita ke Buma. Kita ke Buma. Shit, kita melawan dia dulu. Oh, malas banget sumpah. Gue lobet lagi, tadi dulu. Colok dulu ya kan. Kita kesini dulu gak sih guys? Salah. Let's go. Pasti mati sih, gak mungkin gak mati. Harus pakai combo atas nih guys. Sadis banget ya serangannya. Serangannya si Mamet sadis bro.